bana be se dumelang ke a dumedisa makatollo teng ka hare ho batho hape ke a dumedisa khutlo tse nne tsa lefatshe borwa le boya botjhabela bophirima ke a dumedisa bana beso ke a dumedisa teng makatollo wa go di katuwe makatollo wa topo tse tshoseletsa mangope taola e supa kopano wa motho le modimo wa hae makatollo o kgatha tsela mo leng siko teng o tlosa lefifi bathong a ba apese ka kganya makatollo ke ne ka haro batho ho motho ya qalang ho shebella bana beso subscribe mono o click notification bell e teng le yona mono notification bell or message o mong le mong o kenang o bo so wela hoduma bona ke a leboha bana beso ke nako yana ya ditoro he re manolla ditoro tsatsing la kajeno re manolla ditoro se ka la lebala ha o senda toro doesn't mean o tlamehile go respond ha ke itlwile ke tlo imamela fela ke itlwe ke tlo bua ka yona ka la bogago YouTube ha ko arabi ka WhatsApp ka taba ya ditoro ke kopa go le se ke la lebala eno bana beso ha o sendile fela ke imametse fela ha ona bothata ke tla khutlela wena ha ke tlo bua ka ditoro YouTube mona na ko arabi WhatsApp so ke a leboha bana beso ntse re le hodima ditoro mona bontate ke pheile phoka o pheile pizza ya lona bontate o pheile mara tla bua ka yona ke tse di product le tsona product di atla ntse di phewa phoka wa tula jwale phoka wa kopanya di product di atla ke tshwere dust e tswang Congo bontate re ke Congo dust ke tshwere ka ga letsoho mosebetsi o tla phetahala le sekebe la tshwenya lona ha re kena ditorong mofokeng ha re kena ditorong re na le toro ya ka mehla e ke re ke le hopotse re na le toro ya badimo re na le toro ye ho thweng ke tshenolo toro ya ka mehla ke toro yane e le horeng ha o ile rile o bona hanne ntho haholo ka batho ba bang ba re ke ditoro tsa motshiare go na le toro ya badimo e o hlaisang okay ga e feta ha eno la itseba ne ke re ke le hopotse fela ho ba nna ntwe ke batlang ho e hlakisa torong tsena mofokeng ke lora ke tsamaya tsela e telele tsela ya teng ha ke tsamaya hodima yona ke kopana le thaba hodima tsela eno hono ka hlalosa mofokeng ho nna motho ya lorileng toro jwalo bana beso ha o lora o le leetong o tsamaya hono ho hlalosa hore leeto la hao le le telele ebile le mo le lo fellang teng ha o kopana le thaba le tlo nyolosetsa mara o tlo phahama le tlo nyolosetsa ho fitlela ha o lorile o iponelo ka dimathaba ho fitlela o phahama so o skebe wa tata o skebe ba batla lata dintho tse ka o etsetsang di shortcut but leeto la hao le sa le telele la ntho eo kenang ho yona le telele hape ha o kopana le thaba pele meaning ha o fitla ntho eo e batlang ha o no e thola ha bobebe o tlo tlameha hore ko re o e sebelletse ho tlo ba biba mara o tlo e fumana ra e feta ya bobedi mofokeng ke lora di mathwasana dingaka eo obvious ha hloka le hore ke manolle ha o lora mathwasana le dingaka o tshwere tlamehile lo thwasa ha o sa thwasa le masela dingaka le difaya ke ditoro tse re reng ke tsa badimo ane ke ya bobedi bana beso ska lebala ho subscribe ho di skebetsa ho feta ska lebala ho subscribe di skebetsa ho feta ditaba so bana beso mamelang ha le romela ditoro ska re ntate mofokeng ha o lora lehe ho hlalosa eng ha o lora ntja ho hlalosa ke tlo o jwetsa fela go hlalosa eng but ha o hlalosetsa toro ke tlo kgona ho hlalosetsa hore toro ya hao e bolela eng mara ha o batla ho tseba hore ntho e lorileng e hlalosa eng ke tlo bua ntho eno ska toro e nngwe ke ena mona ya bogago motho ke ena mona o lora hona ke lora ditweba ntse di matha ka tlung mona pela ka mono ditweba di hlalosa eng e re ke mo jwetse hore ditweba di hlalosa ho kula ho teng mothong ono le hore bathong bao a phelang le bona ho na le bora kapo yena ha ikutlwe a bolokeile hana le batho bano ntho tse di ka setso fela di teng obviously ha o lora ditweba kapo ditweba ha di ja diphahlo ka Sesotho ho bolela hore ho na le motho ya teng ka hare ho ntlo kapo lelokong ya immeng ho ima kukula ke ya immeng so ditweba di hlalosa hore motho ena o ya kula
ene lefu lena le motshwereng le a motshwenya. Hono ka hape ho ka hlalosa moferefere o teng ka hare ho ntlo ka e feta. Go na le ditoro tsa ka mehla, ke batla go hlalosa toro ya ka mehla ena ke ya ka mehla. Mofokeng ke lora ke lla ebile ke phaphame ke ntse ke lla. Bana beso hopolang science yona straight e re ha o robetse ho phomola mmele mara kelello yona e ntse e sebetsa. Ke batla utlwisise ntho eno. Ha o robetse ho phomola mmele mara kelello yona e ntse sebetsa. So toro ya ho lla haholo bo phaphame o ntso lla ke toro ena bongata e re dielang torong tsena tseo ka thweng ke ditoro tsa mehla. Why ke tlameha ho lora toro eno? Taba ya pele ka ba stress. Taba ya bobedi ke hore o robetse o nahana ka ntho eo sa o tshwareng hantle bophelong. Taba ya boraro e ka nna ba taba ya hore ho na le ntho e teng ka hare ho wena moyeng eo batlang o e hlalosetsa motho but ha o so o intshe. Taba ya bone e ka etsang hore o lore o lla o bo phaphame o ntso o lla ke taba ya memoya e mebe, di-nightmare, moya e mebe e teng ka hare ho sebaka seno. Boholo batho ba bangata tla o jwetsa hore ke lora ke lelekiswa ke ntho, ke hlolo ya ho matha, ha e re ya ntshwara ke alla kapo ke lorile mang a etsang ke moya e mebe, ke lorile ngwana a shwa ha ke phaphama ke motshwere. So ke taba ya memoya e mebe e nngwe e ka o etsang hore o lore o lla o bo phaphame o ntso o lla. So ke tseno ditoro tsa kajeno bana beso. 068 213 43 74 Mofokeng o teng ka mehla. Ke a leboha ho batho be ntse ke bua le bona. Hona le batho ba lakatsang ho tla, Modimo tlo lefa matla le tlo tla bana beso, le bao ba sentse ba tlile. Ke a leboha bana beso, batho ba spendang tjhelete ya bona ka ho reka di-data ho shebellana le Mofokeng. Ke a leboha bana beso haholo. So ho motho ya motjha subscriber, then ha o qeta ho subscriber monwana o teng mono o entseng tjena wa hlika mono tweet ke kgotsofalletse. Ha o sa kgotsofalla monwana o teng o entseng tjena, ska tshaba man, ska tshaba o teng monwana o entseng tjena. Le wena o bue hore o batla re bue ka eng e wena o batlang re bue ka yona, o njwetse ke tla bua ka yona. Ke a leboha bana beso, amen.